Da ni yn gael... Maen nhw'n brysur iawn y fan yn yr holiadur. Dych chi'n mwynhau bod yma heddiw? Ydych chi'n meddwl bod hi'n bwysig bod yn yr Eisteddfod? Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn, ie. Dwi'n gilydd bod lot o bobl. Ydych chi'n hoffi beth ydych chi'n neud? Dwi'n mwynhau wneud coffi. Diolch. So, ie. Ac ofyn cwestiwn gyda chi fynd, ti? Da iawn. Nawr de, ydych chi erioed wedi chwarae quiz y ras? Addo? Wel, ie, achos mae cwys y ras yn digwydd ym Mhabell yn asiantaeth sgorau bwyd, am hanner di, 2 o'r gloch a 4 o'r gloch, a mae'n cyfle i ennill bagiau gwograu, e-bags, a maen nhw'n good e-bags. Fi'n lyfio beth ti'n gwneud yn hwnna. Maen nhw'n dda. Dewch draw, ti just rhwng y gornel, just am fan hyn. Hanner di, 2 o'r gloch, 4 o'r gloch. I'm a quiz. Just gwithio. Rhyw 5 cwestiwn a boom, goodie bag also. Just fel na. Ni weld chi nes ymlaen? Pwys defaid o'n hardal ni yma heddiw. Da ni am mynd i fewn cwestiwn. Bechod bydd y lliw ddim yn dda iawn, so hwn di bod nhw'n berffaith at yr ysgol blwyddyn nesaf. Fi ar y sgarpiau neis. Fi ar y stondina gwahanol. Ewa, gwneud cocktail. Be fi? Ie. Woo! Ni yma'r standi Macmillan a da ni jyst yn mynd i ofyn chydig o gwestiynau hyn. Do you think what is important? Yeah, definitely. It's very impactful. We're trying to reach big numbers here at the show today to give them skin awareness is our main priority today with the sun shining. Also to support people affected by cancer and their friends and family and loved ones. So yeah, really important. Yeah. What about you? Do you agree with her? I absolutely agree. I think it's very important and we're available here throughout the show so we can offer advice, support and information and cancer awareness to everybody who attends the show. Thank you. Felly, os ydych chi eisiau gofyn cwestiynau i'r 2 ferch yma fama, dewch draw i stondin Macmillan, gewch pecyn fel yma gyda Eli Hael a ryw bamffledi a beiro. Thank you. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Evan ti o helmet. Neu? Mae hyn rili braf, so felly dewch yma i ysgol David Hughes i gael relaxio ar y gadar braf yma. Cytuno, Sian? Helo! Helo. Mae'n anodd ddod o'na. Le mawr an, so da ni am mynd i edrych o Edward Ben?